لورا ابن خوشیار شخص د ام تمنه مزنده انگو د اختیاران د درک وجی ایجا اگر کو تفدیر نه سندن اگر کو بالداری سر و نخوشی چنه به دبکو هبتر و زودتر عمر جوان دجی دبکو درکه ایجا هر شخص صدمن و نخوشی جی زیده نه انسانی جی دکتر دبیجن کو ژنتیک و فاکتورن در دور جی ان هاوردور جی گلک مهم و گرینگ کو اف نخوشین زو خو نشان بده انگو اف نخوشین خو گرام بک اکلم نکار حرکت بکه و دوارمه او سورده به ev hemû şikayet nîşaneyên romatîzmayê ne. Lêbelê her êşam û vikan ne nîşaneya vê nexweşiyê ye. Yani meriv nikare hema bibêje baketiye lingê min filan. اگر تکارو وانه بکه او نوریمی او نو روماتیزما اما از وانه کرم دیشه راسته ویم دبیجن قصارس میالجی ناوات بی دبیجن her miyalji ne romatizmayı. Doktorê dalîkê doçent doktor Eşref Araş dibêje sedemên nexweşiya romatîzmayê genetik û gelek faktorên dinin. Cana xwarin û vexwarin nemeyê. Cana virüs, infeksiyona virüs ane. Piş Covid'e emwana pir dîne. Cana işte xwarin û vexwarin e hormonîne ya da e dugerîne ewin. Ya cana em ilacê ekî ne lazım em dixebîtin ew. Herwa Araş dibêje ji bo hemû nexweşiyan divê meriv ji stresê dûr be û zêde rûneyê sporê bike. İnsan gerek bir hareket nemine. Yeki jiyana ve hep bir hareket insan da bire. İnsan gerek işte şeynayı, fiki, bradhab ve insan bira hep hasip ke. İnki keyf ve şenge hep. İnsan çıka stres bike, vakası nexweşî zêde dibe. Spor dibêjin dermanê her xweşiyeke lêbelê ji bo tedawiya nexweşiyan teşhîsa zû gelek giring e.